Республика Россия сылтын пуштармадыдынна хымладу заилесібе Баянхигун Твады районда улды хужалық, тада Чуваш патшалық аграрий университете шлеші. Тухы жак жал меже гектар жинжен бұқсы гіртмелі. Шербі районинжи хымла бақчизем хыжан пушанеч. Цепленрех сюжетрам. Ялхучалық цепчев институтинжи хымлачызен халі чихерю тапхар. Тамюгичен тухыжа буштар зельме васкамалла. Симе сылтын лаптыге вундвады гектар. Ытларах пайне подвязный сорт ежинать. Онын пағалы хеде тухышлы хеде аван. Шыбах перін тарыхра шидіндерме юрыхладейші гунда ішлегензем. Онзыр бушне институт тінжери коллекция. Хымлан икшірытла сортне упразығы варна. Халеге ир булаган нызене ганататсы дербейлене. Ыттызене каярах пуштарца ейлеш. Жал хымладатма кайрак булса докумыр. Өте культурасен беге хымладушы кайрак булса житре. Мен жендесен шымыржем юрюхинче гана булжиш. Кайран август уйх тыршыбек беридаче. Шамба хымла вакытра булса ждеймере. Хай шандалсым ситиште условиесем лайхланжиш. Пилкимеш сентябрьде бер хымладатма докумыр. Хымладат на жерде водора яғыншын дырыжать алвейзер, кундани плети майжук теші ялхучалық цепчев институчин специализезем. Чавна майхерюещи вахыдинче пулышагансем керлі. Ебір кунда ішлеме келепір Цивишский райончене тингватып ялинчен. Пирин хамыр батыра участок, курхымла участок ебір унда татсап дердімір. И пире кунда деме үйтіреш. И вот кунда ебір кашны гун келепір. Ирихine bire sakkırda bırza ileşi, kunda ilseçi dereşi, kındarla abaçı dereşi, akaşkine bıktıra izega yaşı biri. Eşe bire piyete kilişet, ne bir işleme veren, ne bir işles kelet. Şüret bir tırsak, bire burada kabul işnaşı, kımıldıvaşı, burada birim belayık. İşlegensem, vadıl zabıraşı, şamıksem hımlaşın yeritlak gideşin var. Ben şimdi sen hımlaşınca al işin numarak, Ebruitlarak техник başlayıtımız aslında. Hımlanayıtlarak pecik ajanda bıknı beyek bukas bulat. Şürgünye kaşnya vara yabza yaras bulat. Şuga jibe buksa jüres bulat. Kergünye тоже şan begekinde alışın merak. Şamba şamıksı burada kilişin var. Ядарла техника буре же сама чумалых кюреть. Хымлада даган комбайн вадарчулданы иртне буленде хайхаватне жугатман. Унба гунда типтерлі усугураща. Пельдер конвейер вырнаштарна. Ундарыхтатны хымла тюрех типитмелли шерелегеть. Институт управы шинче симе сылтын такшанчен тыдын задымаш. Ана и даган чилай. Чавашень хымладу заилегенте регион шутланать. Шабах халеге и бершак товарба шыржывай кирле чухли дивиштерей меспер. Чавнамай республика хымлабах чизене пызыклатматель левлартна. Хымлалаптыги үсте бұдыр дезен малашнеде. Малдан бірін ялғужалық предприятизене фермерзене условий замдузавамалы. Условий болмадан хымла пахчизене үстер жырдезе үйтіне үсі жүк бұрге білеп бірі-біріне. Пайхикун патшалық бұлжы вазене вали чанақта пызык. Хымла бақчылартны жын херов процент изаплаштар забарач. Онзыр бұшне хымла кальчизене лартны жын, онда ішлене жын. Хужалықтыға гизене сагруны процентне патшалық саплаштар забарать. Шене комбайнзен герлі чавзене, чехинден, германинчен, халізенден болі пұрде санкцизем күшін перенегамды сутмаш. Хамрун батра тавасте загалачнычы. Пайхикун бір бішне шидерзі бұрақ бұрыжы, комбайн не бұлай, сушылки не. Пәлдері бір шыр гектар жын, хымла чакны бұзан кажал шыр жирін бір гектар жын жыл. Республика дүжеде телеоларда хавыртырақ хымла бақчызын үстерзі болма. Ебір шутлапыр. Хәл үтті регион зенжін келзе ішлестеген земне бұр пайхикун. Бізен валінде шыр қадерлізі барза, тупса, малалада жанбек шезі бұрашын. Кажал республикара икшір тонна яғын хымла бұштар зелме балартна. Ялхучалық цепчев институчы ана чидес игерне редатса бідересті левлі. Чидес шул вара хымла бақчы гунда иге гектар пызыкрах пуле. Чувашингларын вали Екатерина Фомина, Михаил Солин.